Supraponderabilitatea este o reală amenințare pentru țara noastră. Statisticile arată că fiecare al doilea moldovean este supraponderal. Principalii factori de risc sunt alimentația incorectă, inactivitatea fizică și stresul, dar primul pas este pierderea greutății în exces. Cele 3 concurente din proiectul Slăbește Sănătos, care luptă în continuare cu kilogramele în plus, au mers în această săptămână la clinica medicală pentru un set primar de analize. Fetele sunt nerăbdătoare să afle rezultatele despre starea lor de sănătate. Specialiștii sunt gata să le explice cum se simte corpul lor sub atacul cu grăsimi, dulciuri și alimente consumate anterior la ore interzise. Știați că persoanele supraponderale riscă nu doar dezvoltarea unor boli metabolice, ci și declinul capacităților mentale? Știați că kilogramele în plus duc la apariția diabetului, hipertensiunii arteriale, cât și a cancerului și infertilității? Bună ziua! Bună ziua! Examinăm glanda tiroidă și organele interne. Ați mâncat dimineața? Nu. Vă culcați pe spate, cu fața în sus. Ultrasonografia este o metodă modernă și eficientă de diagnostic. Asigură o bună evaluare a stării de sănătate a organelor interne, ficat, rinichi, pancreas și glanda tiroidă, fiind o tehnică rapidă și inofensivă. Sunt semne de pielonefrită cronică, posibil asta în urma sarcinii. Peste o perioadă de timp o să trebuiască să ne facem un examen. Am răcini în gură, nu a fost niciodată grețuri de dimineață. Poftă de mâncare dimineața aveți ori nu prea? Depinde, dacă mănânc târziu, nu am poftă, dacă mănânc. Au fost examinate ecografic, participantele proiectului Slăbește Sănătos. La majoritatea fetelor este problemă cu glanda tiroidă. Sunt niște modificări care sunt caracteristice în general la majoritatea populației din Moldova, însă aceste modificări oricum ne face pe toți noi ca metabolismul nostru să fie puțin mai încetinit. La organele interne, toate au modificări de tip steatozic, adică acumulări de grăsime în ficat, la care mai mult, la care mai puțin, însă ele oricum persistă. La majoritatea sunt modificări anume la pancreas, adică structura pancreasului, care la fel nu sunt modificări cronice, dar sunt modificări funcționale, care la fel se poate de îmbunătățit atât alimentar cât și în mod sănătos de viață. Cu alte cuvinte, eliminarea kilogramelor în plus vindecă. Dereglările la nivelul organelor interne sunt consecințele unei vieți sedentare și a unei alimentații nesănătoase. Dar odată intrate în proiect, fetele au renunțat la prăjeli, fast food-uri, mezeluri, făinoase, iar ultima masă este la ora 18. Cu mișcarea zilnică și un mod de viață sănătos, medicii ne-au asigurat că sănătatea celor 3 participante din proiectul Slăbește Sănătos se va îmbunătăți garantat. В нашей клинике Биомед Диагностик проходили обследование комплексные 3 пациентки. Одна из них Беня Мария. В результате биохимического обследования крови выяснили, значит, показатели глюкозы 4,4, что составляет предел, верхнюю границу нормы. Также самый холестерин крови 4,6, немножко завышенный показатель. Кроме того, было сделано обследование щитовидной железы и полное обследование ультразвуковое внутренних органов, почек. В результате обследования щитовидной железы выявлены небольшие диффузные изменения паренхимы щитовидной железы, небольшие кистозные кисточки коллоидальные, то есть небольшие изменения. В принципе, противопоказаний особых нету, желательно улучшить, есть необходимость в диетических рекомендациях, противопоказаний к занятию спортом не выявлено.
в данном случае. Со второй пациенткой Никифоров Анастасия приблизительно такая же ситуация. Биохимические анализы: глюкоза крови 4,2, холестерин 4,3, то есть верхняя граница нормы получается. Общее ультразвуковое обследование показало также незначительное увеличение печени, эхографические признаки холецистита, то есть небольшие желудочно-кишечные проблемы. Рекомендуется в данном случае здоровый образ жизни, что включает в себя здоровое питание сбалансированное, ограничение легкоусвояемых жиров, углеводов, побольше клетчатки, побольше витаминов, плюс занятия регулярные спортом. Со следующей пациенткой Стефанюк Наталья. Биохимия показала, в принципе, аналогичные результаты. УЗИ внутренних органов показала изменения в печени небольшие, сниженная эхогенность, то есть было подозрение на гепатит, признаки дискинезии, деформированный удлиненный желчный пузырь. В результате обследования данной пациентки гепатит не подтвердился, однако обнаружили синдром Жильбера, незначительный, в принципе, билирубин немного повышен, маркеры на вирусные гепатиты отрицательные. В данном случае тоже, в принципе, спорт не противопоказан, однако уже были выявлены некоторые изменения, в результате которых пациентка дополнительно обследовалась и уже получила соответствующие рекомендации. В принципе, противопоказаний к спорту у них особо не было. Тем не менее, с такими результатами необходимо придерживаться здорового образа жизни, что включает в себя правильное питание сбалансированное, понижение количества углеводов, жиров, увеличение клетчатки, витаминов, регулярные занятия спортом, и результат, конечно, улучшится.